nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. 근데 그가 다윗이 Como tú, nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú, nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, tomen asiento. Ya quiero invitar al pastor expositor, ¿no? Desde ahora vamos a escuchar la palabra de Dios a través de pastor Bumbonsin, vino de Corea del Sur. Vamos a dar aplausos, por favor. Aling Jesse Chitukan piensa en mencionar alguna variedad de gestiones para
Koreapi kasaspa noqa puñusanay karqa. Noqa mas seguruchu kasani noqa puñusaspa imaynatas allintacha parlasaq kay paqarinpi. Noqa kay Sudamericaman chaymuspa kasani. Noqa riqsiyta munarqani kay llaqta hasta kay Sudamericaman tanisqata, chayrayku Diostawan agradecesqa kani. Kay llaqtaman chamunaypaq avionpi viajamurqani askha horaspi. Estados Unidosmanpis pasanay karqa chunka 15 horasta hina, kaymanta chaymuspa iskay 15 horatawan. Chay ticket nisqa chay cuestan, pero imaynatas kay predikay asallin kanman kay ticket nisqa chay pagaywan ima. Pero noqa agradecesqa kani Diostataman imaraykush kay palabra niqta noqanchis tarinakuspa kasanchis. Kay Romanos librupi ñawrisunchis. Romanos tawapi chay ukmantan imatataq nisunchis Abrahamta pay Abraham justificasqa kasqa, pero mana paypaq obrasninraykuchus, sino Diostatarayku chay justiciata yupasqa kasqa. Chay picha mana creenchu chay justificasqa kasqanta chay creesqan asallin kanan kasqa. Chayrayku Diostata bendicispa kanpicha chay justiciapi creeqkunata, chay huchasqa Diostata Señor mana culpaqchu kasqa chay huchasmanta. Chay circuncisión nisqa chaymanta y mana circuncisión nisqamanta chay Abraham yupasqa kasqa creesqanrayku, fue ninrayku. Qankuna creenkichischu Diostata kawsasqanta? Qankuna imaynatataq creespa kankish chay niqta, chayta? Noqa riqsispa karqani Diostatata chay wata 1986 nisqapi. Chay tiempopi noqa Guatemanta nasikuspa karqani. 15 chunka suqtayuqpi noqa chaypi watas pasanña ahnata chanta pastor ima kaspa kani. Noqa yachaspa karqani chay creenciata ruwanaypaq kay pastor Oxopar nisqamanta. Noqa hap'isqaymanta pacha chay salvacionta ni uq diatapis faltaspa ñawiyta qallarispa karqani kay Bibliata kunankama. Kay Biblia palabran Diostataqta chaqanmantapuni. Askha runas rimana chay faynin kaqtin, entonces munankapunanta esforzakuyta qallarin kallpachakuspa faynin kapunmanchu. Mana Diostata wasqanchis Bibliata fayninchis kananpaq noqanchispi. Ñawirispa kay Bibliata, meditaspa kay Bibliata, chanta riqsispa palabranta Diostataqta. Creenallan tiyan Diostatapi. Nimatapas suway atisunmanchu.
Dios tata wasqanchis kay Bibliata noqanchis fue kananpaq. Ñawirispa kay Bibliata noqa askha kutispi Diosatapi confiaspa karqani. Chayraykutaq agradecespa kani kay Biblia kapwasqanta makisnipi. Chayrayku kay Bibliata ñawirispa kay palabran cierto chaqanmantapuni Diostataq palabran nispa. Gracias imaraykuchus qanquspa kawayku kay palabranta Diostataqta. Imaraykuchus kay palabran Diostataqta Diosmanta kikin kay palabrataq fueta kallpata wanchis. Kay fe nisqa mana esforzakunanchispaqchu noqanchis kapunanchispaq. Chay kinsa chunka suqtayuq watasta noqa ñawirispa kani Bibliata nitaq falta kunichuniyuq diyata ñawirinayta. Noqa salvacionta hap'isqaymanta pacha ñawirispa karqani kay Bibliata, tukuy kay Bibliata. Chayrayku noqa ñawirispa karqani kay palabrata. Chanta tawa kutita tawapi wachunka kutista lees ñawirispa karqani kay Bibliata. Pacha iskay chunka kutista ima ñawirispa karqani. Génesis manta pacha chay Apocalipsis Biblia manta ñawirispa karqani tukuy Bibliata. Chanta ñawirispa chay musuq galasqantapis noqa ñawirispa kasarqani waq kunasa Biblia manta. Chayrayku noqa astawan pacha kinsa chunka kutismanta astawan lees ñawirispa karqani. Kay kutipi noqa compartispa kasaq kay palabra Romanos nisqata. Compartispa kanay tiyan chay manta pacha. Noqanchis kunan ñawirispa kanchis kay aqaynin tawapi. Apóstol Pablo escribispa kasqa kay libro Romanos nisqata. Chayrayku kay libro Evangelio noqaypata tiyan allin agradecimiento imaraykuchus kapuanchis Diostata ñawrinanchispaq wanchis kay libro Romanos nisqata. Imaraykuchus kay Apóstol Pablo willarispa kasawanchis kay libro Romanos nisqamanta. Kay Evangelio allin facilito entiendenchispa hina y yarikunanchispa hina. Apóstol Pablo chay Iglesia Corintopi galaspa kasqa kay karqa libro de Romanos nisqa. Askha doctores kay Biblia manta nisqanku. Tesis hina nisqata nispa ruwasqanku. Chayrayku noqanchis piensaspa kay Apóstol Pablopi niraq salvación nin kaspa pay nihayqa dudaqchu kasqa chay creesqanta. Pay creesasqa kay vida de creencia nisqapi nihayqa pay piensasqachu pantasqa kasqanta kay creesqanman hina imanatachus creen chayta. Pero ñan pantasqa kasqanta manta. Ari chay runas mana entiendenku chay paykunan Diospas ñawpaqpin kasankuman chay
infierno más España entiende a tengo man y mata pasan chay lugar pi kan manchu oportunidad arrepiente con agupa no ganches ni tam ni no ganguna no aunque ganguna siente con que chis pues mancha y cosa casanta crees que exista pero no ganches tapuricuna instia y mina tachis creen chichaita ganguna tal vez alguna tal vez piensaré con esta por exceso y mina tata no crees gaita pantas sacas canta cuenta que no es pa Dios tata que hay palabra que hay Biblia chairaiko no crees gaita que hay Biblia nesta ancha nantian chay crees que hay Biblia manjenachu manachu ganguna pis ganguna pis somasta tapuricus pa kawarikuna istiang kulang les paganyauris pa kay romanos taopi imanita tamunan kay palabra tiang uhruna abrang nes kasuting kaso que Biblia pi parlan fue ninta abran pata chay ñauris pa kasunchis kay palabrata kay bersik kay ukta kauris pa imatatah nisunchis Abraham justificas kasga mana obras ning raikuga mana Dios tata manjenachu kay pining Abraham justificas kan chay obras ning manjenachayga glorifica kuspa kan pero mana Dios tata pajenachu kay chihlay ning kinsa piniskan Abraham crees pakasga Dios tatapi y chayta yupasga kasga justiciampa charayku tianra primeritupi obras ning Abraham pata y chaymanta fue ning Abraham pata charayku kay escritura iskayta t'aqas pakasan chay paypaq crees ganta y mana chay obras ning Abraham pata justificas kachikan Dios pah ñawpah ning manhina nimina pipis kay Abraham obras ning nektaga yupasqa kanmanchu justificasqa kananpaq charayku Abraham imaraykutaq justificasqa kasqa Abraham paq ñawpaq ninpi mana obras ning raykuchu sino fue ning rayku porque Abraham crees pakasqa creeswan rayku chaytaq yupasqa kasqa justicia nisqaman charayku kay puntumanta noqa parlaymuni niqankunaman kay puntumanta parlas paqankuna yarikuyta chatinkichis kay soqonkichis manhina chaypita atinkichis chay obras y chay fue nektawan charayku qankunama atinkichischu t'aqayta chay sonqoykichispi mana cuenta uqi atinkichischu qankuna yupaspa kankichis chay obrasta fuepis kanman hina piensankichis obrasta ruwayta y chaytaq fue kasqanta hinata piensasankichis pero kay palabrampi imanisanta chay obras fuewan chay iskay kikinchu mana kikinchu mana iminamantapis kikinchu charayku kayta naqti zunas confundikuy qallarinku entonces manachu nima ruway atisunman manachu importan ruwananchis nimatapis mana ahinachu chay esforzakunanchis tiyan
antes tiyan oraspa, predicaspa, entonces chay manachu allinkaman, imaynatapas tiyanallanchichu tiyan, chay ahnata yuyayninpi hatarin runaspata. Runa takapun kay tapuynin, kayta manaraj atinkuchu cuenta kukuyta chiklanankuta obrachus fuechus chay kasqanta. Mana allinta yachaspa t'aqayta obras imataq fue imataq chayta entonces ahnata kawsaspan. Chayrayku Abraham noqanchis rikhunchis Abrahamta chayqa Abraham mana chiqan runachu karqa porque Abraham llullakurqa imapaq pay mana wañunanrayku es warminta nisqa hermanan kasqanta chayrayku pay ma allinchu karqa. Pay mana confiaspachu kasqa chay promesampi Diosta taqta chayrayku pay Agarta hatarichi qarispa pay wawata kapusqa wawan chayrayku kay Abrahampata mana perfectuchu karqa ruwasqasnin pero Diostata justificaspa kasqa Abrahamta rikuspa pay pata imatataq imanintaq kay escritura imanintaq kay qalqasqa achayta yachananchis achay aswan importante imanintaq kay ñawrinchis chay qalqasqanpi Diostata imatataq niyta munawanchis chay qalqasqanmanta Abraham creespa kasqa Diostatapi chay feynin yupasqa kasqa justicia kasqanta iminataq kasqa yupasqa chay feynin yupasqa kasqa chay justicia nisqamanta. Noqa iminatataq chamuspa kasqa kayman noqa kayman chamusqa karqani avionpi noqa kayta askha kutista purispa karqani kayman avionpi Estados Unidos manta pacha chunka 15 horaspi chayamuspa karqani chayrayku sayk'usqa tarikuni avionpi purispapis Pastor Oxoparnoayku imatataq qankuna sayk'uspa kankichis ni siquiera trabajankichischu chay avionpi ma llank'ankichispischu noqa prefirini llank'ayta nispa chay avionpi tiyaspa askha horasta sayk'usqa hina tarikuni ari noqa chamuspa karqani kayman avionpi imaraykuchus kay Corea del Sur waq ladopi kasan kay hallp'apatapi kaypi kunan chunka horas kaypi Coreapiri chunka niyuq tuta kasan kay celularnipi tiyan hora kay llaqtamantawan Coreamantawan chayrayku iminatataq chayamuspa karqani kayman avionpi mana avionpi hamuspa iminatataq kayman chayman purispacha chamayman karqa kayman niraq chayamusaspa kayman wañuyman sina barcopi maskakupi pasanman ari noqa nadayta yachani allinmanta chanta nadaspa iminatataq kayman chayamuspa kayman pescados mijo iwankuman pero
noqa kayman chayamuspa karqani avionpi. Chay avionnaqta noqa chayamuspa karqani. Chaypi noqaqta chay capacidadni chay avionpi puñuspapis, chay peliculata rikuspapis, leespa tumpata Bibliata, chay avionnaqta noqa chayamuspa karqani kayman. Iskay ñankunas tiyan, entonces nadaspa ima chamayman karqa waq kutipita chayamuspa kayman avionnaqta. Kayman chayamuspa kayman avionpi nadaspa chayamuy atiymanchu? Chayamuspa avionpi chayqa, entonces avionnaqta noqa kayman chayamuspa kani. Chayamuspa avionpi noqa kikinmanta chamuy atinmanchu? Noqaqta tiyapuwanmanchu chay noqa atisqay? Mana kanchu. Amen. Noqa chayamuspa kani, noqa kikinmanta chamuyman chayqa noqa obrasninniqta chayamuspa kayman. Noqa chayamuspa kayman kani avionnaqta. Fue niyta munan hamuspa kani avionpi hina achay. Hamuyman noqa kikinmanta chayqa, entonces noqa kikinmanta iskay chay t'aqasas kanku mana kikin kanmanchu. Uqlla kanan tiyan. Hamuspa nadaspapis o avionpipis. Charayku qankuna hamuspa nadaspa avionman cambiakuyatinmanchu matikunchu. Ahina kikinllatataq noqanchis chiqllananchis tiyan, qankunas chiqllanaychis tiyan uqllata. Noqanchis yachanchis mana noqanchis kikinmanta atinchischu nadayta. Chayman hina noqanchis matinchis. Qankuna mana atinkichikchu presentakuyta obras niykichirayku. Chay servispa Diostatatachu, hunt'aspa kay layatachu. Qankunaqta tiyan chay seguridad ahnata tiyanaychis chayqa. Cuenta qukunkichis chayqa mana asatikunchu ahnachu. Chayrayku qankuna qhawarikuspa abandonananchis tiyan. Noqa mana atinichu obras niyrayku. Mana obras niyrayku noqa Diostataman presentakuy atiymanchu porque mana hunt'ay atinichu chay obrasta, chay leykunasta. Noqa mana sumaq serviy atinichu Diosman noqa kallpayrayku. Chayta cuentawakuspa kanaychis tiyan. Chayta chiqllaspa eliginaychis tiyan feyninta Jesucristo naqta fey niykichista. Pero ashka runas kanku chawpipi. Pero chay chayqa nisqa mana chawpipichu kasan porque mana chay chawpi kanchu. Chayrayku qankuna riqsinaychis tiyan uqllata nadaspa chamunaychis tiyan o avionpichu. Chanta nadaspi cambiakuspachu mana atikunchu. Chayrayku qankuna kay naqta entiende atinkichikchu allinta, pero chay creesqaychisman hina chay chapusqa kasan obraswan fuewan ima. Chayrayku chayta mana atinkichikchu t'aqayta chayta obrastawan feytawan. Uq runaqa obrasnin niqtapuni ruwasan.
chanta kahinata uyarispa confundikuy qadarin imatataq entonces ruwanayta munan nispa noqa manachu ruwanay tiyan nimata nispa ahinata confundikuspa kan chanta sumaqta riqsispa kanchay Biblia niqta chayqa mana confundikullankichishpischu charayku fue aswan cosa y facilitutaq kay tukuy mundupi pichas difícil sientikunkichis kay vida de creencia chay pitaq chay runas mana atinkuchu cuentakuy atinkuchu achaykuna sumaqta chayta aqayachanku cuentakukunku chayqa sumaq fácil chay picha obran chay mana yupasqachu kanqa salario hina sino deuda hina llank'asqanman hina chay salariota hap'inchayqa chay mana graciachu imaraykuchus chay salariotaqa llank'asqanrayku kay chiqllaynin pisqapi nisan mana obranpis kanchu impíu nisqa ch'ichi runa hina pero fayninrayku yupasqa kasqa chay justicia creenku chaypi justificaspa chay impíuman chay faynin niqtataq yupasqa kasqa chay justicia noqanchis piensanchis kay obra fue niqta chay mana allinchu chay obra chay chanta kay Abraham justificasqa kasqa Dios tata niqta Dios tata nisqa Abrahamta qankanki justo nispa ari justo kani Dios Señor ni nisqa charayku Dios tata rikuspa chay fayninta entonces chay fayninta yupaspa kasqa pay imaniqtata justificasqa kasqa chay fayninrayku justificasqa kasqa chay faynin yupasqa kasqa justicia kananpaq chay obrasninrayku justificasqa kasqa mana paypaq creesqanrayku chay fayninrayku pay yupasqa kasqa justiciaman charayku noqanchismanta Diosata imatataq rikun fayninchista noqanchispata nimawanpis atinchishchu agradayta Diosataman imaraykuchus kay runa allin ch'ichi runa kanchis pantasqa runa kanchis charayku chaypi tiyan cosa chay runa iminatataq agradaspa kanman Diosataman imataq chay fue nisqa amén Dios tata rikuspa kay fayninchista chayri justificaspa kawanchis Dios tata noqata qhawarispa kasawan qan crewankichu qan confiankichu noqapi qan creenkichu noqa yanapasqayki chayta qan creenkichu noqa uyarisaq o mañakuasqaykita creenkichu noqa solucionasaq problemaykita creatinkichu noqata ahinata Diosata tapuspa kan noqata Diosata imatataq noqamanta uyariyta munan ari Diosata qan uyarispa kanki kay mañakusqayta noqaypata tiyan kay pantasqasmi pero qan solucionaspa kanki noqa creeni noqa kapuaqtin kay feyni achay Diosataman agradan
Jesucristo zikun uhlata chay feynin kasonta zikuspa chay feyninta chay creesanta Jesucristo imatata noqanchikmata zikun mana rikunchu imatatas wasqanchik chay obrasninchikta feyninchikta rikuspa kan qhawarispa feyniykiman hina ruwakuspa kanqa kan creenkichu solucionayta chay problemasta ari señor chay feyniyki niqta ruwakuspa kanqa entonces chay feyniykiman hina tukuy imapas solucionakuspa kanqa qanchis hina noqata yanapawanki feyniyki niqta noqa yanapasqayki mana chayri mana qan mana creenkichu mana feyniyki kanchu noqa yanapasqaychayqa ma yanapasaychu entonces qan ima feyniywantaq kayta munanki qampata tiyapusunkichis feyniykichis Diostata yanapawanka chayqa ahnata yanapaspa kasunqa pero mana tukuycha ahnata tiyaspa kanku askha kutispi uknin mana sino noqata Diostata yanapawanqachu qan creenkichu mana munakusqayta iminatataq creespa kasqa noqa munakuyki qan acha kanki charayku noqa munakuyki qan manchay bueno kanki charayku qankuna ima condicionpitaq kapusunanta munankichis feyniykichis kay latinoamericano mas runas sumaq emociones tiyapun munan takiyta guitarrawan tusuyta coreanos mana chay emociones kanchu charayku qankuna Coreaman visitankichayqa aburridisqa sena tarikunkichis kaypi kanchu chay batería noqa visitaspa karqani kay Africata chay mayqan iglesiapis tiyapun chay batería charayku chay cultupi askha tiempo alabanza nisqa tiyan tukuy dia chay tususpa kan chay batería tokaspa tususpa kan ajena kaspa entonces chévere hina kaspa kanqa ejercicios hina ruwaspa ima kanqa ajenapi chaynaqta chuchanta qankuna feyniykichista atinkichis taripayta feyqa hamun uyarisqanchis rayku palabrata chayqa emoción nisqa sutin pero Diostata mana munanchu noqanchispi emoción nisqa kananta mana noqa nisanichu ama tusuychikchu ama emocionakuychikchu nispa chaypis cosa waleqlla pero primeritupi uyarinaychis tiyan palabranta Diostataqta qankuna imatataq creenkichis pipitaq creenkichis pitaq chay objeto feyniykichishmanta Diostata pero Diostata mana rikuyatsunmanchu payta entonces ninman noqa creeni ahnamantachu fey hamunqa primeritusmanta pacha hamuspa kasqa palabran Diostataqta chay verbo kasqa Diostata niqta chay verbota kasqa Diostata chay palabra kikin Diostata kasqa chay verbo palabran Diostataqta creena Diospi nita munan creena palabranpi iminatataq noqa yachayman justo kasqaytaña escriturampi palabranpi qillqasqa kasan ahinata nisan charayku noqanchispata creesqanchis tiyan chay Bibliaman hina palabranpi ahinata nin
Dios tata munakuasqanta Biblia pi qalqasqa kasan imaraykutaq Biblia pi nisan ahinata. Biblia pi nisan ahinata niwan pay munakuspa kawan munakuwan Biblia pi nisan ahinata iminatataq nuqa yachani pay munakuasqanta Biblia pi nisan ahinata. Charayku uhnin Dios tata munakuwan. Nuqa iminatataq justificasqa kasqayta yachayman imaraykuchus Biblia pi nisan ahinata. Kay escritura pi nisan pay justificawasqanta entonces nuqa creeni justificasqa kasqayta. Tukuy creesqaypis Biblia pi kanan tiyan. Charayku nuqanchis maskananchis tiyan palabrata Biblia pi imanintaq. Chayrayku mana creenallanchis tiyan ima sermonpipis nimayqan pastorllapipis. Chay predicaspi chay predica Bibliaman hinachu manachu ahnata qhawarinan ñawrinan reparakunan tiyan mana iminatapis kanallanchu tiyan chay predica. Amén. Ñawpaq nuqa sispa karqani ñawpaqta llaqtaman Pishi nisqaman Pishi Solomon Australia nisqa llaqtaman chay islas chay Pacificomanta asumaq k'acha kan. Qankunapis atingischay visitaischay lugaresta. Chay marpis allin sumaq. Chanta visitallachistaq chay llaqtas Kibashi nisqa tiyan chayta. Chay isla huch'i forma B nisqa ahinapi. Chay isla qhawarispa chay avionpi mana huch'iychu chay nuqa preocupakuspa karqani chay avión aterrizaspa karqa. Horapi qhawariytaña atarqani chay tukuy llaqtata chay Kiribati nisqamanta. Chaypi 100,000 personas kawsaspa kanku. Chaypitaq nuqa dirigispa karqani seminario biblico nisqata. Nuqa videota qhawarisaychis qhawarinkichis. 사진 한번 올려보세요. 뒤에 Fotos. Kaypi fotos kallanta qhawarisunchis. Kaypi hermanas chay misionmanta kaspa kanku. Hermanas chay alabanzamanta. Kay iglesia Kiribati nisqa misión Buenas Nuevamanta chay hermanas kanku. Kay foto pay pastor iglesia chay seminario bíblico tazospi karayku pay chay pastor chay iglesia manta.
Kay pastor rarga Corea del Sur nisqaman y pastor Oxopar nekta hapis pakasqa salvación ta. Chay Kiribati nisqapi tiyan asociación nisqa. Chay asociación pi karqa maqanakus charayku t'aqakusqanku iskay grupuspi. Charayku t'aqanakuspa kasqanku iskay charayku pay hap'ispa kasqa chay 12,000 nisqa cristianusta. Charayku pay manapas chamuspa karqachu. Pay charayku chay paykunapaq pay kasqa preparaspa chay seminariuta. Charayku pay tukuy kayta pay pagaspa karqa, preparaspa ima. Pay invitaspa kasqa pastoresta kay Misión Buenas Nuevas manta y predicachispa kawarqayku kay pastoresta chay iglesiampi. Pay creesqanta chay vida espiritual nisqata pantasqata apasasqa. Noqa mana tinkuyman karqa pastor Oxoparawan chay noqa infiernoman ripuyman karqa nispa karqa. Charayku pay visitaspa Corea del Sur nisqa llaqtata pay hap'isqa salvacionta. Charayku kay sonqon kay pastorpata cambiakuspa kasqa. Pay munan pay munan apayta tukuy congregakusqankuta kay misión niykuman pay pata tiyan chay sonqon iglesiaman kutimpunanpaq. Ari mana chay congregantes hamrallankupak iglesiallamanchu. Kay pastor hap'isqanmanta pacha chay salvacionta. Chay salvacionta hap'isqanmanta pastor Oxopar pay nekta. Pay sientespa kasqa allin huchata ruwasqanta Diospaq ñawpaqninpi. Imaraykuchus kunan noqa pastor Oxopar nekta salvación manta cuenta qukuspa noqa risaq cieloman. Pero noqa askha runasta guiaspa karqani mana chaqanmantachu imanatapas ruwasaq nispa. Charayku pay allin mal sientikuspa kasqa Diospaq ñawpaqninpi. Kay pastor pata tiyapun 60 chunka suqta pusaq watasniyuq. Charayku kay kawsay vida mana wiñaypaqchu as edad niyuq ñay kay pastor. Chay esposa iskay killa faltasaqtin chay seminariopaq wañupusqa. Charayku kay pastor nispa nirqa noqapis Diostataq ñawpaqninpi presentakusaqña nispa, pero noqaypata tiyapunraq ruwanasnay nispa. Noqa malta mas allintachu guiaspa karqani, pero kunan munani kunan noqa guianay tiyan as allinta chay congregakurqanku chaykunata. Charayku pay mana as kallpayuqchu sientikuspa karqa. Charayku pay preparaspa kasqa kay seminario biblico nisqata. Charayku noqayku rispa karqayku predicaspa kay evangeliota. Charayku askhas runas hap'ispa karqanku salvacionta. Charayku mancha agradecesqa karqayku Diostataq ñawpaqninpi. Imaraykuchus kay pastor qhipanpi karqanku 12,000 cristianos.
chay llaqtapi kaspa kasqanku 12,000 zonas. Chayrayku 10,000 zonaslla salvación hap'ispa imanata kan. Chayrayku askas salvación hap'ispa. Chayrayku nuqa nispa karqani kay misionerota chay Kiribashi chaypi ama esforzakuspa kaychu kay evangelizanaypaq kay llaqtapi nispa. Chay ajena chay pastorestaqa apaspa kay Corea del Surman. Pastor conectakuspa pastor Oxuparman cuentakuspa entonces chay obra allinta punillan k'akuspa kanqa. Chaynaqtataq allin agradecikuspa karqani. Chay tiempopi nuqa visitallarqanitaq huk iglesia Solomon nisqata. Salomón, chay llaqta Salomón mana tukuychu kaypi karqanku. Kay Salomón allin pobre kay llaqta. Nuqa piensaspa karqani África sina kasqanta. Ajena africano sinaman zich'asa karqanku chay runas. Chay Salomón tiyan huk misionero John Minion nisqa. Pay karqa chay misionero haqaymanta. Pay difícil tarikuspa escapasqa zipusqa Corea del Surman. Chayrayku chaypi kasaspa pay entiendespa kasqa imaraykuchus chay llaqta allin pobre kaspa kasqa. Chayrayku chay misionero zipuspa chay Corea del Surman pay llank'ayqa llarisqa manaña ministro hinachu sino taxista hina. Chayrayku huk wata llank'aspa pay taxista kaspa allin afligido allin llakisqa sumaq hatun llakiypi tarikuspa wataqmanta masqalsqata pastor Oxuparta chanta entrenamiento espiritualta tarispa nuqa mañakuspa kani chay Isla Salomón nisqamanta. Entonces Juancina rinayki tiyan wataqmanta haqayman nispa. Pero imaginakuchis pay sumaq difícil tarikuspa karqa wataqmanta tarikuspa pastor Oxuparpaq allin sumaqchu kanman mana dificilchu kanman. Chanta pastor chay misionero kutispa kasqa chayman. Imaniytataq mana niqankunaman. Kay misionero tarinakuspa kay pastor Oxuparwan comunión kapusqa. Chayrayku pay tarinakusqa chay songonta disataqta tarinakuspa kasqa y pastor Oxuparwanta chayrayku pay ahnata tarinakuspa chayman risqa chay llaqtaman. Chay lugarman mana asqa runaschu rispa kasqanku. Chayrayku nuqaman fotota tarispata apachimuspa kawarqa huk fotota. A ver, qhawarisunchis. Misionero apachimuspa kawarqa pastor kay seminario niqtaqa dirigispa karqanku. Chay chunka runas iglesiaman hamuspa chay chunka runas mana asqachu kanku. Pay kay iglesiapi congregakuspa kasqanku chunkamanta runas. Chaymanta
ajenalla mancha aspakas chanta no hay manarganita kay misionarota ajenata tianayki karqa kay faynaqta ñawpaqmanta pacha chanta imaraykutaq kay misionero escapakusqa kaymanta por imaraykuchus payis kikin sonqowan ministraspa kasasqa charayku comunión kapusqanmanta chay pastor Oxaparon sonqon cambiakuspa kasqa chanta kay sonqon cambiakuqtin kutisqa kay lugarman pay chay kikin sonqowan kaspa asllakiypi tarikusqa ni trabajompis Diosta taqta kasqachu chay obrampis Diosta taqta makasqachu chanta ripusqa haqayman huk kutitawan Diospaq sonqowan chaypitaq pay llank'aspa kasqa allinmanta kay ministeriota pitaq ruwanan tiyan iminatataq huk ministraspa kanman ñuqanchis allin esfuerzanchiswan atinchis ruwayta ñuqa mana as ministrar atinichu ñuqa kikinmanta chay allinchu kanman imapitaq Jesucristo llank'aspa kanman pipicha tiyan chay feynin chaypi Diostata chay obran niqta esforzakuspa afanakuspa tiyanchay chay afanakuspi kanchay mana feynin kanchay mana llank'ay atinchu Diostata chay afannin ajena runaman hinalla ruwaspa kanchayqa Diostata mana llank'anchu mana Diostata obranchu discipulusnin Jesucristo kaspa esforzakuspa hina karqanku ichari pero chay kutipi Jesus puñuspa kasasqa chayrayku chay esforzakuspa hina kanman imatas ruwaspa kasqa chay Jesusta chay puñunanpaq imaraykutaq Jesus puñuspa kasqa chay discipulusnin fuerzas ninwan kasasqanku charayku ñuqanchis kallpasninchislawan ruwaqtinchis mana fayniyuq ruwaspa chayrayku chay Jesucristota puñuchispa kasqanku chay esfuerzo humano nisqa charayku Jesucristo mana llank'anchu esfuerzonchirayku mana kanchu chay Jesucristo gracian niqta imaraykuchus mana hinachu feynin Jesucristota hinamanta mana trabajoman llank'anchu Jesucristo charayku son importante chay fe nisqa chayrayku chay fe yupasqa kasqa justiciaman hina chay palabrata meditananchis tiyan sonqonchis ukhupi allinmanta kay orapi kay tukuchispa kasqa mañakusunchis uk rato Dios tatay noqaykuqta kaspa noqayku presentapi atiykuchu obras niykuwan uk runa bueno kaspapis bueno kaspas mana noqayku presentapi atiykumanchu chay justiciaykuwan hina imaraykuchus kay fe niqta yupasqa kanan tiyan justicia noqayku manapis sumaqta llank'aspachu kayku faltas niykupis allin asqa noqaykuqta chay fe niyku kan chay fe niykunaqta chay justicia yupasqa kanqa Diostata graciasta kaspa kayku imaraychus quspa kawayku chay fe niykuta kay Biblia niqta kayta mañakuspa kayku Jesucristo sutinpi amén agradecespa kayku agradeceyuchis Mañana también está participando Pastor William. Por favor, levántese.
William, ese de Chile, ¿no? Por favor, dando aplausos. También Pastor Julio de Temuco, padre de Noelia, acá está participando, vino de Temuco. También los pastores, ¿no? De amigos de Pastor líderes, bienvenidos. Ya, gracias. Y también Pastor Roberto de Iquique, quien está atendiendo de la cárcel de Iquique. Hay muchos que están acompañando con nosotros. Desde ahora vamos a almorzar. Y luego, descansando un poco, desde 12 de la tarde, a través de Pastor Daniel puede hacer alguna presentación, algunos elegidos. Ya. Y luego, después de terminar la reunión en la tarde, 5:30 nosotros cenaremos. Tan temprano, 5:30 cenaremos.